Jeste li ikada pogledali u noćno nebo i osjetili beskonačnost? Taj ogromni osjećaj beskraja, sa svetovima koji nam trepću. Nauka kaže da je univerzum ogroman, možda čak i beskonačan. Ali šta ako ta beskonačnost znači više nego što sam ikada smeo da sanjam? Beskonačnost je teško shvatiti. Ako se svemir zaista proteže zauvek, onda negde tamo, svaka moguća kombinacija atoma mora da se ponovi. Ne samo jednom, već beskonačno mnogo puta. To znači u najvećem mogućem smislu da postoje beskonačne verzije, pa mene. Unutar svakog od nas je posmatrač. Svest koja sklapa stvarnost od mnoštva slika, zvukova i dodira. Ja sam jedinstvena kolekcija atoma, sećanja i izbora. Ali, evo obrta, ako je beskonačnost stvarna, svaka moguća verzija mog života se dešava upravo sada, negde u beskraju. Postoji verzija mene koja je prihvatila taj posao, druga koja je rekla da umjesto ne, ona koja je uskočila u avion i nikada se nije osvrnula. Svaki izbor, svaka raskrsnica na putu, odjekuje kroz beskrajno tkivo kosmosa. A šta ako ove verzije nisu potpuno odvojene jedna od druge? Neke teorije nagoveštavaju skrivene dimenzije, možda kvantne niti koje približavaju udačene realnosti, bliže nego što mislim. Možda je moj déjà vu, moji čudni snovi slab odjek od tih drugih ja. To je zapanjujuća ideja. Ako postoje beskonačni ja, onda ko sam ja, zapravo? Možda samo jedna nota u kosmičkoj simfoniji. Ali činjenica da sam ovde, svestan upravo sada, je čudo samo po sebi. Univerzum je čudniji i veličanstveniji nego što mogu da zamislim.